Li bajarê Kobanê beşekî taybet ji bo dermankirina seykolojîk ji aliyê Desteya Tenduristî ya Rêveberiya Xweserva tê avakirin. Navenda got di destpêkê da 12 endam têda dixebitin, rêveberiya wê dibêje. Got pîwîstiyeke lezgîn bû ji ber zextên seykolojîk yên got xelkê herêmê tê ra derbas dibin ji ber mercên şer, koçberbûnê û gefên rojane. أهمية في قسمي دعم نفسي برو بربو چرا؟ لأني پر ظروف هبون هشت ملت ده توتر كافي ده قلق كافي ده ترسه كافي جواتش نهانا كو از قالت كم واسه وانا مثلا یک جي شر بو یک جي مثلا بهابوني دولار و داكتني دولار بو شغل نما یک جي نها ايهانا تورني وانا ساقي كوفيد 19 وای کنه ملت بلابي كورونا جرد بيجن پر تاثیر خال ملت هبو و وا قسمی ماجی پر مهم بو کو ملت رابی به آلیکار و نساقی لسر ملت سفک بکه. لور ده همی آلیکاریا درمانکرنا سیکولوژیک به پیشکش کرن. هر وها جبو زاروکان به چالاکین به هنفرکرنه پیشگیریا سیکولوژیک به پیدا کرن. و تیمکی تایبت جی جبو هوشیار کرنه جنخوشیا کرونا و داناسینا کاروبار ناونده لباجی رو دبستانان دگرن. هر وها پشتگیریا کسین توشبوی کرونا دکن. 12 كسن فريق سي اتش دبليو ددجنا متابع مخالطين مثلا كورونا وانا ددن سنن تكليت كان كا كيرا دايستاندي وجبوكو بنين كا اوجو اصابه بي ياندي بي ايمي دنجي ام ده دنجي دات كافن ميدانان السر ملت جارن دبستانان سازيان ام نافراني ما او رول دايسر دبستانان ام نظام دبستان نو جهان تفي كومبون لبر دبي وزارك حبكي نو توعية وان كما ام قاسي كون ام كافن فرقه وجبو وان توعيات كن شاو خجب باريزن و شاوكو فاقجي زاندن لگوری ریفبریا وی ناونده او دکار خدا دواره کمبونا کارمند و پسپوران دا بگلک دجواری و زحمتیان را روبرونه. هر وها هیوی دکن گو خباتا ناونده بردوام بکه و برفره ببه. محمود بالی دنگ امریکا، کوبانی.